Alay bodoh, sakit tetap tu. Alay bodoh. Mapakai kuya, mana nu? Geda apa ni? Pada koi kalau aku baru kau lali kuat semua. Aku kata kau minggu kahna je koi dekur parlimen dengung aku takai berat. Kalau tu kau lali panena draw kita ke, iban jarang bubai kau. Puta ke ni kuya? Anak aku tu boleh takai kapan je punya pui pegale kau na kolesterol na asam urat. Anak aku tu boleh darah mamena. Bati pegade trap je aku stroke punya. Oh my, kuya. Nyodro ni, payah ni jamu bat tengku amri di belang kula grong-grong. Nyahinan kau tak ada ubat kuya. Hinan ubat kampung. Ubena urung takit-takit. Lagi mutu darah mame, yang kolesterol, yang asam urat, yang asam lambung, yang asam keung. Madu-madu boleh kuya. Ubena penyakit yang kagejak urung kenal madu-madu boleh kuya. Penyakit demam boleh. Kolesterol, yang batu karang, batu empedu, batu ginjal, hananu, nana keturunan. Oh, anak-anak weh je. Hananu min pinan na ubat kuya makaji. Cija tiga ban ku amri. Katro pedem lah ubat. Ila urang yang koki tu makai lo ngang tem. Yang ke likoki bro boleh ke bodoh maki tale odan itu jo. Munyo bad ku amri, gaki di mata lagi zat. Kita nyo boleh. Jepa di kampung lo, sampai karung, wade kamu tep-tep iya nyamban kabrat ke. Keme de gede, ublang kula grong-grong, terus rumah ku amri, limong belah urang ubat insyaallah lagi zat jinoka kuya. Maju mujarab Tengku Amri Pusaka Indiatu insya Allah dapat mengobati asam lambung, mah kronis, asam urat, kencing manis atau diabetes, stroke, rematik, kolesterol, darah tinggi, ambeien, menghilangkan angin merah, mani encer, lemah, letih.